Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya, nyan takun dalam ihram. Ya lumoi 210. Jadi lanjutkan tentang haram-haram ada orang yang ihram. Ya. Dan setengah daripada yang haram atas orang ihram sekalian muqaddimah jima'. Ya, muqaddimah jima'. Lagi muqaddimah pidato tadi. Muqaddimah jima' putra. Mayang-mayang, pegah haba-haba. Haba yang hana perle, haba tek kita kena jauh. Ben dah je mekun pi. Hal dia sampai Tuhan thi hai. Sampai Tuhan dia menurut Tuhan dia. Ya, yang muda kan menurutnya kan. Yang Tuhan-Tuhan pegah masalah asam. Bang. Jadi hanjanya haram. Haram pegah muqaddimah jima'. Ya, pegah haba-haba yang membangkitkan semangat walaupun kedai hari tanya. Tapi pegah hatrayan hanjut. Temakiman pegah pu pegah cara lahir pu pegah ngebatin. Ada mau cara sindir hanjut hit. Sindir hanjut hit. Pokoknya gelarang tak yang muqaddimah jima' yang anggap segolom jima' putra, boh pekerjaan maupun perkataan. Ya, hingga menilik kepada perempuan sekalipun. Haram jua. Getilik makan ngiang. Menyokalan mentang tu ngiang kan? Beda. Nyo getilik. Walaupun ada urinang draw gede. Hanjut hit. Ada urinang draw hanjut. Apalagi ada urinang gop. Ya. Hanjut. Haram dosa tu. Menyo tanya dalam ihram. Nyan puaka kali tahlul awal atau segalam tahlul sani. Segalam tahlul sani hanjut. Apalagi galam tahlul awal. Cuma punya kali tahlul sani baru boleh. Urang di bawah tenda di Mina yang kebanyakan urang tahlul awal. Golom tahlul sani. Baru urang tahlul sani ahli gua ahli gejak Makkah, giyak tawaf dan giyak sah. Baru baru kun kali tahlul sani. Mio kali rangkaian gepuput bak tahlul awal. Ya. Jika ada ia dengan disajanya lagi dengan syahwat. Ya. Dan haram atas yang halal mentamkin dia daripadanya terus menerus. Tapi yang atanya hanjut anggebi. Dan jikalau pada antara dua tahlul lagi tiada ia inzal sekalipun. Kalau pegah lagi tak pegah surah pun. Tetapi tiada wajib dam melainkan pada muqaddimah jima' yang dengan mubasyarah jua. Bila roh tamu mak jaro ngurinang tu atau ngurinang lain uragam alian membangkit mubasyarah dengan sengaja yang kau wajib dam. Kau wajib dam. Geke podamnya dam muqaddimah jima'. Ya. Dam muqaddimah jima'. Jadi hati-hati. Temat terima pertanyaan.
Monya ino ke pegah bau ragam. Bau rina sama dit. Urina sama dit. Yang kerja di uragam bila masuk-masuk mana kita yang urina boleh ada jauh. Ha? Hai memang kan hanya perumun. Perumun tidak payah perumun. Cuma hai-hainya mesti ada jaga. Puda ada jaga. Menyo mantang dalam iram be mak jarau. Walaupun suami isteri. Menyo dalam iram mantang be na jajak dua. Mesti contoh yang paling nyan lembagah. Wate dah budah katanya tajak dari Muzdalifah Umina. Kasubo dari Mina tayak Semerom. Tayak Rom Jamarah Akabah. Oleh Jamarah Akabah langsung tawa Mina. Nyan leh malam euro leh malam nyan berdekat antara suami isteri. Jangankan jima mukadimah jima aja. Ya. Perumah kau bisa saja wajib. Cuma katanya ke masalah haji yang baik sangat tanya. Yang hanjit tak perumun masalah asalnya. Baik mak jaro, baik timur syahwat, baik tilik urinang, tilik uragam tilik urinang. Ya hanjit. Teman buat iya buatnya, hana salah yang. Nah pala ada kujai pala lo melayani suami di Arafah di Mina. Kamu agak melayani urinang bagaimana nanti membantu urinang ka kurang sehat. Udah kamu minta iya ni jo iya ke urinang mu. Tanda suami setia. Nya tayu ya tak. Alah kajak gerok leju. Yang kabit yang. Hai dah biki ya. Alah kajak gerok hang ko jik jai ro. Ya nah. Kakak omai. Ha? Lebih nah. Ha kalau pegah kau ketemu poh nah. No, dia Arafah ketemu poh ini. Kau tu ko muter dia. Kakak dinan pun ingat mendang po muter mendang po. Berat dah muter. Ya. Yang ke? Jadi maka jinokan dapat ingat. Jadi Munyohana tak menasi jinokon kan dua dah tanya. Bila tanya mino hanjut, bila terwaji. Maka kepegah letak urang haji yang ikut, yang puikun, yang tiru gap. Karena hana menasi. Nyan ahli pegah hana sai le agak gayan. Yang tak beri limai ada. Pakon tak rom jamarah, pakon tak tawaf, pakon tak sa'i. Tak punya rukun madu. Baik karena baik tiru-tiru. Pepek sih. Maka jinokan gerobah ha. Jinokan merubah. Kan, mesti pepek ke tu coy, dia hana tu coy, pun pepek tu man. Yang keban, ke? Jadi yang bantu jaga begut. Ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap satu daripada segala yang diharamkan yang tersebut itu wajib dam, yaitu dam takhir dan takdir. Moyo takhir pilih. Moyo takdir kaki tentukan. Kamu kadar. Dinam kadar saboh kameng yang kadar ikut. Le kai bru yang kadar. Takhir je pilih. Puasa tasi kameng atau tabi nam ro fakir miskin atau tak puasa 10 rau. Tak pilih. Saya macamnya tak pilih. Dah hijau dah jauh. Moyo kriat tu, dah puasa. Hai moyo kameng apa ada beri bepek? Berarti kriat tu. Dah puasa.
Kiban dah puasa kita tengok kadang-kadang golom haji kali hajian. Sedangkan puasa gitu puasa leuroi di Arab waktu segalom golom haji. Kiban dah puasa ada baik dia. Hana batai kecuali mubasyarah ahli haji. Hana masalah karena hana hukum haram. Jadi menyamuna kiban cara hana cara jikiri payah si kameng ti anjilai. Munyo kameng tapi pen ti mudah. Hana pikir-pikir le yo. Ti kameng ju sabo padum tamita kameng ya ubud. Kameng saya kadiu ti. Kameng ya ubud alian kiban cara tamita gero tu. Nyo di mita bago ka jo laba. Tajak gero ta eno guru go tajak depak. Hai dah perkara minta geroi lolot si gerol mata oh jak ju jak ngita pak ke di gerol ke guru upathai ke di. Kanyan ko. Jadi la do ru hana tok kena ke semike. Ke semike ji ilung je ku si gerol. Kanyan menan? Je ke si gerol. Lagi abi fakir miskin. Ilung pu ku si kami mangak ko abi breh ke fakir miskin 6 draw. Patah mitah fakir miskin. Eno di Panjaya si draw. Udah pada di rawa. 6 draw habis waktu 15 hurau perjaan. Jadi le tak masalah. Jadi kau mudah kan lung kalon. Payah ide. Ya, jadi kau mudah-mudah untuk tata minta cara yang mudah. Hai mudah. Mai ngat tak si ni kampung mutong. Tak bagi tak pejuh kerot tu. Hanjut. Waalaikumsalam. Sebab payah tak pejuh, payah tak si ke gop bui pejuh le fakir miskin nang gero Arab. Nyandam. Payah pejuh le urang fakir miskin nang gero Maka jika memakai ia akan pakaian yang diharamkan, menyonya nak mungkin tak yang begah. Munyo muka jimaknya dalam airah mana mungkin kecuali urang liho dah. Urang kaji dah ya. Kalau nu dah. Munyo bahasa Aceh lah nu. Hana tak tun hai Malay tu berat Malay tu. Cuma munyo yang lain mungkin lagi mesur. Ya, memakai ia akan pakaian yang diharamkan. Kamu agam. Kalau dah pakai kepiah. Halang putapu dalam ihram itu tak una kepiah gop ina kepiah hot. Kiau dah celong. Ka harim kamu tu ule. Uragam bahanji mutu Hanji mutu ule. Urina ngata musim bagi jak. Ya. Na jalan lengku gop ina kiau je jalan lengku gop. Itu muka pada hai gop balik idom mentang idom. Gitu baik mamka kaharim. Karena mahanya urina hanya tu mu habiatha. Urang mekarat babuh silap. Urang babuh silap aja laju menumpak plastik berjalan kut lagak plastik. Plastik buh silap. Pada hanya iga irurai babah kanan. Cok tanya buh kuih. Ilang itu kejadian. Lu nak boh silap. Lu cak je plastik lantung. Balik orang kena. Jadi kan alhamdulillah atranya je ke pengalaman long. Dia lu pegah badra ni. Nahi ke mahal long. Maka lu pegah. Ben ni cak-cak sakai plastik. Pak jalan. Ada ini kalau ganyan ti. Ada ini kalau hanjir ti. Rom cak. Kabar rakam masalah ragok. Kita tajak daerah jalan bunga-bunga kedaian. Jadi hanjut. Jadi maka sangat gelarang haji beile atragop atranapoi atahanapoi. Giu beco, kanya? Jadi jaga pokoknya. Ya, jadi menyogutanya orang dah pakai pakaian ka payah sabah ka? Atau memakai ia akan bau-bauan.
Aduh dah pakai mi mengabai. Dalam ihram. Tanya dalam ihram karung pakai mengabai baik urinang maupun uragam. Urinang juga harum pakai mi mengabai. Uragam harum pakai mi mengabai. Mi angin jut. Mi yang namanya ubat. Itu boleh. Preskare. Ulang. Mi kaya putih. Balsam. Kadang nak urang yang ilak boh balsam maulai. Ada ke ulai. Ke ulai ke boh balsam. Ada masalah. Kan beharum. RTG mio tajak langkawan pu bay ku lego. Kan beharum dah. Ada manga beharum urang yan. Be aje be mi angin atau be balsam. Hadai kun beharum yan. Hana tergiur urang. Ada ulu hai setot. Maya be parfum kai setot ulu. Setot ulu aje. Hanya ni ada nama parfum kasturi putranya Ja'farin hanjit boh dalam ihram hanjit harum. Ya. Jangankan tabuh mobil lahir tak pai doa pengasih menda jauh lura. Yang ke hang kebi hai. Bele-bele urinang. Bele-bele urinang be abo-abo mi harum yan. Ha? Urang mobil badan. Ya. Gebuh mi mengabai mobil badan. Munyo dalam ihram tak boleh, haram. Segala ihram. Segala tanit. Boh juga untuk kayak pulut lang ketik. Boh seketut. Atau boh putra yang mengabai. Bela doning. Boleh. Segala ihram. Walaupun lihat tabuhnya mukumat be sampai selamat dalam ihram, nama masalah. Ya. Yang be tabuh dalam ihram. Sampai ke? Bau-bauan. Atau memakai ia akan minyak pada kepalanya. Bong mio. Hana mubah mio. Munya mubah dua buah hari. Munya mubah dua buah hari. Mengabai sabah. Mio sabah. Mio bris. Hana bay. Mio pu Madonna. Pu mio yang liki-liki yang gebuh ubah-ubah. Nyan tabuh mio-nya walaupun hana mubah harum bau. Harum. Hanjit bau ba. Bau rina. Bau ragam. Menyuruh tabuh tiga tabuh. Ka payah takhir liu. Menyokon takhir kameng. Ka kepayah bi fakir miskin dam draw. Atau puasa 10 hura tak puasa. Hai dah membuat. Jadi jaga berat mentong. Atau jenggotnya bau berjenggot beragam. Awak apa dah ni kan? Awak habis ke menjenggot dong? Awak tanya hana menjenggot, keruk jenggot. Awak habis menjenggot dong. Bau jenggot panjang bacu ladu nak lagi jenggot mi ya. Dah leh jenggot dah nak keruk nak koh. Oh jenggot ni. Hak laginya jadi, udah tanya. Jenggot giu koh sunnah. Hambek hang giu pesanun. Kan hang giu pelihara jenggot sunat. Tapi pesanun. Ya haji merui-rui kayaknya lagi piampu. Lanjut. Mana begat giu pesanun. Misal giu gunting. Kan? Jenggot mendaraknya lanjut. Demam masalah luar gantung. Hana je ke problemnya. Lebih agak kadang punya luar gantung. Hana kena air limau. Hana kena ngabai. Tapi bet tak kengkun bahawa isbalnya yang betul. Yang orang yang hana gantung salah. Yang lanjut.
Panjang luwe boleh. Urang zaman ni umum je kan. Urang jauh belang, luwe tu. Nana ni jiroh luwe tham thai. Jadi dah kai tiru lah banyak. Pada tahu dia mau ni, tahu